I veliki pozdrav svima ljudi, moje Meluksi, dobrodošli u moj novi video. Ovaj video će biti jako brzo, zašto sam stvarno želim, nisam mogao da snimim jedan duži video. Uglavnom želim da najavim giveaway koji ću raditi. Uglavnom glasali ste na Instagramu, kao što vidite sad trenutno na ekranu. Uglavnom bit će Fortnite account giveaway, ja sam ponudio da li hoćete starter pack giveaway ili Fortnite account giveaway. Vi ste rekli da mi hoćemo Fortnite account giveaway, ok, dobit ćete Fortnite account giveaway. Hvala vam na 5400 subscribe, evo upravo smo sad prešli. Tako da evo account sad imate na ekranu koji ćete dobiti. Znači ovaj account koji ćete moći dobiti, znači platio sam ga, neću vam reći koliko, ali uglavnom nije loš account, ima tu Zoe, ima Valor, ima sve dobre skinove. Uglavnom za free account, znači koraci koji treba da uradite su sljedeći, sami dobro slušajte. Da me zapratite na Instagramu, da lajkujete video i da budete subscribe-ovani na kanal. To su 3 koraka koje treba da uradite, a kako bi to sve potvrdili, komentarišite dole bilo šta i kako se zovete na Instagramu. Opet ponavljam korake, trebate da me followujete na Instagramu, trebate da lajkujete video i trebate da se subscribe-ujete i da napišete u komentaru vaše ime Instagrama ili bilo šta drugo kako bi mogli izvučem preko onog kao pikera. Tako da ništa ljudi, srećno, izaćemo za 7 dana i pozdrav!